Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu muslimat NU dan juga seluruh jamaah, mobil khusus para panitia dan pengurus Masjid Anugerah. Alhamdulillah, ia kesempatannya situngena yang paling dekat ada pergantian tahun. Jadi paling tidak kita walaupun tadinya tahun baru Islam, tapi tahun baru Masehi. Jadi wasangi situngana yang paling pokok yaitu kilalana atau tungangi introspeksi diri. Ya komakadaki muhasabah. Ya istilahnya muhasabah atau introspeksi diri. Ya kipak bicarogi ikapesa ialewe atau makada iranna-rannai atau tungangi. Iya, jadi sitonganna iya ko angka tau toli ranna-ranna iya tutunganna ranna-ranna i kehidupanna insyaallah iya tu tawe madarri makanja pakalinonna nasabakna jagai alena. Jadi komegan nawanawai alena. Tapi angka mematohat desa na nabita maka daya ko angka umma ko nasang alena tau matappa na denis sang yonron na kumati tau macilaka yata. Jadi iya tu idi wat dingiris sang onrong ko tomate ya na tau matappa mo wat disanis sang yonron na makada suruga garononroy atau neraka. Maka dapat bicarana nawanawai ni gare mapamula ki kalau lolatu mata ke game gado sai pigau na yadecing mako miro na idi jamai dia namun kita lupai. Nah itu dalam sehari-hari mana tingarang lalan nasi ulang maga kehidupan tak ya benar roh irana-rana maka dai ya nami kamu pi masalah ijama na yadecing kagang kadalelena nigi tau mega decin na ya jana ya na tu tau salama. Tapi ni tau mega jana na ya decin na tau macilaka na ya ti ya makre guru takalisiden reng almarhum ya kusiratu decin munasera pulo nasera jamu salama mo po pasi salaci di moy ya biana rekomega masalah siratu ijana nasera mi pulo nasera decin na sabara no ya na tu ampai ko ke sorimon rite na mo anu cek de pekui cara nawat dinalah nasabak magai pengadilan di akhirat begitu angkamu isukuru kangi di umat na nabita nasabak matandre nilai na kodece yakibwa ya kotomaki bua dece cidi 10 nilai yang ipong Allah Ta'ala iya kodosa cidi yakibwa cidi to nilai makiro yana riasa pamase. Jadi itu ampai pong Allah Ta'ala lengi pamase. Na iya ko tome salama ka dua lala to ona makade ko matana ijae. Na maringa decenge. Peko carai na to salama. Dua kemungkinan. Iya ko tania jae mu kurangi decenge mu tambai. Ga makamiro. Kapada ko tomatimba to kiri kanan. Iya ko matana isa belah kanan. Ya kotomelok idi mani komeki patanaki sebelah kiri ilak gagi ya sebelah kanan atau ya sebelah kiri itambai ya na tu ampe oko agama dua angka ya satoba dengan istighfar supaya kurangi jae angka tu ya beramal baik. Hanya tu ampai makada
wa atbi sayyatal hasanah tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin tutui pangkau kemajae nasiboy pangkau kemadeceng tongkoi ya kong kagaga ya tongko katata tu lima raja pa tongko ina ya tongko pak dia na tatutu ko dia na maraja betongan na ya nang katau pura makibua anu masalah cik di dosa tapi kau usahakan inagan dua DC takibua kamakiro yana tu ampai tau pandritata selalu menginginkan kita menjadi baik nairu ya sang ngedeceng aja tabatasi maka dah mas sampaja patay na ya sang deceng masidak ka patay na payasa deceng de yero pesang ipapidece maka ya namu yilaw doang ang itawe yana tunang ka mapak guro ng itaw pandrite maka dah iya ko bunga moto ko talu tau bunga mitay ilaw doang manang bunga isalay boleh nang kataw ye wasidu pamalala ilaw doang ngi mudah kasi nang kadali na nawat di masapeda gitu ang kataw ita mabalu mudah po kasi tas lempo yang idali na mamagi-magi na tarala balu-balu na ang kataw isa joka po tapalampiru muro na tapadisingan talu tau bunga ita ilaw doang yero magay sitongan na rewolok pidi yero nasaba ang ko iya metoro agamata makanjan nasaba makadanigi-nigi milaw doang sila surasalan na nayero pa dongang ero ni lawero denis sangero tayo lodongang malaika mangilok kupong Allah Ta'ala jadi malaika malapor kupong milaw maka talituy po pada ni lawang Rasulullah surat na jadi itu ampai makanjala da tu ko ilaw dongang itaw yan tu nakada guruten ang kataw milaw do sogi na de na me sogi balibola mo milaw do nga sogi malaika pamilaw doang aku iko itu iya jadi maka ta bandrita yan mo ilaw do na de na mero bararte ing kalaway ko pa doang mo tawe na milaw doang puangi pamatu maleko iko malaika pamilaw doang ako yo puidi madari besa mo tilaw doang bali bola ta sogi kada po tapasogi bali bola ko iya mi may ka makukuha na senjo bali bola itu jadi itu penting ya. Jadi saling mendoakan. Jadi, itu salangnya ka makit itu ampai di salangnya ko to siruntu tapaya mematotu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iro, ya metotu ko to siruntu tapat tumabere salang assalamualaikum. Magdo kada assalamualaikum. Assalamakum. Kada ki pong talingi assalamualaikum warahmatullahi tamasimi pong wabarakatuh tapak barakah kang ipong atutungan. Jadi itu ampai ko to sidup patay bere salang. Tapi makukuha kita lele ni mamota mabola na tayo dito na bersala lele bersala na makala assalamualaikum jadi kadang-kala itu dirubah kemudian ini kan muhasabah usahakan ngegare pabo iya je tu makanja kotomelo matinro iya kotomelo matinro kode nagaga puramana ni baca pak dongan sebelumnya matinro pak megay ka tu pak dongan kotomelo matinro ko parenta itu mapamulay mak jenne jolo puraki mak jenne ibaca ni bismika Allahumma ahya wa bismika amut pura yero ibaca ni suratul Fatihah akapa qul Allahu akatallu napa kulong subrat bil falaq akatallu na kulong subrat bin nas akatallu napa alif lam mim kahumul muflihun napa ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa tangana tahayya ila tu capana napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu napa alhaqumut takasur kacicak napa la ilaha illallah kasiratu napa subhanallah katalupulo talu alhamdulillah katalupulo talu allahu akbar katalupulo pa magay iya makanya nasaba onrongi kotomelo matinro okon itu latihan ngamatenga nasaba makadame matina bitta annaumu akul maut iya tutinroy masilas surang isi bawa amatenga jadi yanang katu tau melo matinro iya na tu onrog tu kotomelo matinro ina okon itu ya guru itu ya sange amatenga ina tu ampai angkalalo tu tau pandrita makada aguri amatenga pa iya tu tau matinro itu makwa tu cuma ini ia matinro
Iya nang katau matinro mangkang ulurijang nasai matinro tomate di. Itu jadi padahal sebenarnya iya tu tinro makan jala dan apa? Iya tu tinro itu angkat tu tinro makia palang. Jadi siaga tata matinro lai hitungi masa paja sunnah. Kaya yaro nareko angkat tau makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masam pajam peni. Jadi siaga tata matinro seko tireke masam paja sunnah. Itu tinro makai apalah jadi makada mereka matinro masija bije tatesi di matu tate dua moto nama tahaju tinro na tau makai itu Pak dihitung sholat sunat. Ina ro tinro makai apalah nasabak tidur untuk ibadah. Iya miko makada tinro masija supaya moto manonto Pak golok matu salah ya dena pader itu si salah. Iya mio na melo moto iya na tu ampai namo iya tu ko ramalangi namo tinro na tau itu ko ramalangi aja tak kada waktu mapuasa namo ramalangi tu makia palato na sabab makada moto masih matinro masija supaya matu moto mandre subuh jadi iya na tu tinro na tau make itu terhitung masam paja sunnah jadi aku patajangi matinro irekengi masam paja sunnah patajang. Kemudian yang kedua tinro yang makai palangi tinro na tau mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah kegayasam pure masam paja tahajud nama tetek dua ni na selesai masa tahajud atau tetek telu nah misalnya setengah na lima na tama subuh maka da mejo matinro istirahat mata koki sa di masam paja matinro istirahat untuk masam paja subuh ireketo sampai paja sunnahnya tu itu tidur ibadah jaja tak kada ia tau matinro de gaga de iya tu tau matinro wat dia tu makai palang napa ni dia tu gaga dosa na teko matinro engka ga tau matinro dosa de gaga dia agak tahu matinro pak mak balik nalenya tapi aku masam pajang kita di madosa maka tapi kuyasa malampi baca na imang na 5 seming betul na roko no apa cau ni teto itu termasuk itu jadi itu ampai tahu matinro ini tu tahu dia gak dosa na iya na na tinro tewat di mapuasa tewat di sama dosa tuli ka jili-jili sini na ada na nonton gimana na itamana makiro jadi itu ampai tinro angka tu tinro makia palak iya na rona apa iya ko tomelo mak deking ais na megay gaji umur tak dengok ko tinro sejangi matinro ko tate aserawan ni tatinro na tate apa pitoto na ruah tu jangi tare kini gare arwa ki jam matinro sotopa tate si di matinro si setengah na pili manoto yan ang kataw mako tu pa tate serawan ni natinro te papi setengah 5 noto matinro ti ko tangas soilat tu areweng ya kon na 10 na taw ngumuro na 20 mi arwa taw tu megang itinro na nanya tu na iya itare kini gare jadi yana tu ampe makaraka dena siaga na reko sampajat tami taranuangang dena siaga palanna agan sana dena siaga tanah wattu ipake makasibir dena siaga pada nama sampaja mangaribiki natalima mi manne itu manne dena siaga mati agan sampaja namanya itu manne depo sampaja madare iperingat pasampaja ni ngarang tandana barasingan ite nasalani ro barasingan ni kataw katanya sampaja ro ini nulis suku ini makamiro jadi iya kotannya pak kasih bilang bantu kiman rasa ki ya na tuna kada nabita dega ga tau tama suruga na saba amalana na de meto bajak ganna na napai do cile ipasire ke siba mata matu siba mala capu ni itu jadi iya na tu ampai maka da usahakan inang ka pak kasih bieta manenungang namo otomatis tamato pahalana kaya gananya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidakata maka itu ya itu pasidakay madu padupang angka pasidaka cinampa mi kegasan pasidak ka cinampa ya ko andre patapuluh mesona jadi pagalung pak dara melo ki salama aseta apa andre ni patapuluh nama ko itu tomotot dolo melo ino galung mapamula mabaca pengi na pandri ku iman nasa way makupu iman pandre pak jaji donna itu melo si matu matanang mak baca sih na iya bine wede nagan na siulam itu pura si matu ya tu mak baca sih manre sia sebaru mak baca sih mesino galunge mak baca sih sitongan na ya tu patolak balami pasidak kami nolimi imange mak baca na dongin na panandre andre na pak mancaji pak dongengi mancaji salama iti tegere mak galung de na me garacu na pake na dupa sena yo po makoko atau hais
angka mana ni rupa na racungin na deji na mejaji. Ento pak namo to kasih de to na nilaw do. Yes to kasih nilaw do. Maka da kung kanya sebe nasa magi-magi kasi nasalama ase natin na wali tolong daros ng katilulungan. Ya makoko to kasih ko lalo na sa nya man to sugi. Apa makana ni nya man to sugi. Tat dengi pak dogang ni. Nah, itu saling mendoakan. Yaitu ampai pitu tau kasiasi milau dongangi nakala 40 tau pandrita tu. Kaji sapa ki ko kampung he. Kong katau de ganakna. Tani purana mabay ni malakai na de ganakna. Tasuro sapa tau kasiasi pitu ko kampung na sidakai ko jumai. Napatasuro milau dongangi. Apa pitu tau kasiasi milau do ko jumai itu nakala ko 40 tau pandrita milau dong. Yero tasidakai. Tapi talawi bolana ceneki sampai kado yanu tanya tahu madareke ya Pak Makatoje itu tahu madareke ni kasih gagagan liwat dareke na itu maka ballo bolana tu limelo elek bantuang indok dareke ni asannya tu penat din nami de nami ganna kami tahu makotu Pak cacapu kolino itu tahu makai dareke cacapu de meto iya jadi usahakan aja tak dareke Pak iya ko mak dareke iya ko meki mak dareke ko kipo ngala taala mak dalam lima reni yang tu ampai kong ka masalata ala ki wajene tasuju masampaja ya te mak ko kong ka masalano ko mi Facebook na taro apa tama tapanoki ko statusnya aga nasa aku menyesal Argi makada hatiku pecah. Wah, napa natari gambar lope-lope repak. Angka na tahu mak puji mak ganggu nasa sabar sai. Wah. Iya nah. Tapi dia tahu nak ibu-ibu muslimah na pasal tangan deh. Iya. Banyaklah beribadah kepada Allah. Itu penting. Kemudian mesti to angka ibadah Pak Bu. Tapan nenungang. Termasuk yang nak salawat itu, salawati bil kulub, tak baca-baca ya roh, masari-sering tak baca. Aja mau tak ada, makanya tu balik bola tu, malasannya balik bola, aku boleh pengajian. Itu karena beti sarapa. Asalawat magi, ia tu salawati bil kulub Pak Burah. Ia ko angkat tahu tu 5 kali lihat papenat dina madari mak berak barona cede-cede tasela-selang kata mak tu madari mak berak barona dia namanya matinro abu mimonina gaga tasela si ia tu tak pakai ia tu tak baca-baca tibil kulub ia tu Pak Burah ia tu untuk watakalewe kan wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari ia lengi cahaya kilalanna atinna jadi ia tu maka jalan dah ia tu salawati bil kulub iya betul kan nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ir ta baca-baca salawat bil qulub Pak Burah ya tu. Ya kong ka anak ta masam-masam ya na lo ta baca ta sapu-sapu lunna Pak Burah tu. Aja nih yang palak bawah maka dia yang pakai ke tolong majelis taklim Allahumma salli ya kok kibalan dia nak pakai justru yang mimpai Pak Guru kina sebab Pak Burah makiro pada ilona ya tu ini ustaz se pada ilona doktoro enalemi kadang ka Pak Burah resep nama ko ye latu bolana de nandrei de na sautu ya makiro jadi aja tala bawang ngero tabacai ya ko masam-masam mangi tabaca ni ya ko jumai na tako masam-masam mangi baca kapito ko we na patawarung na patinung ang katoto to biasa bawe loko sa de na mimbara ko jumai ngatuti wairinu na taro ko sa de na mimbara na mode tabawai ya banaro ko jumai na katok batako masige tabaca niero talay Pak Burah nanya itu na pake to padre terior akapito na baca salawati bil kulub yan ang kataw nasawe la salah sama kaliliang maka dia istilah lasa silele maka dia ogi na lele samo-samo na sangi yan na rota pake itu salawati bil kulub itanya salawat sembarangnya tu taunakan nastaro laiburai okko nabita salawati bil kulub itu jadi Pak Burah lada tu
Ikong katau mangilu-ngilu tu maga madari madarem-rem ta baca-baca ya ruta sapu ilawi barakana nan ci Pak Burah. Itu di bil kulub itu. Aja nih baca bawa di ya alami majelis tadi. Allahumma salli. Dia nang kena baca kau letih bolana. Itu jadi tidak itu obat. Itu ya Bu. Iya kau mata kotak kau kasading. Kau mata kotak kau nak makan deh makura-kura istirahat nak. Ya itu pakai. Makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua tuh. Itu kadang itu doa. Magai nasabah itu untuk fisik kekuatan. Nasabah mapamulai atie fisik na mulai mana gitu. I makura tuh salawat si batu-batu mana kecuali itu dalam mana tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Atie lasana atie Pak Burah itu nang kata toli masuk sapapina dina komadeceng itu lasati itu tak baca. Pak Mega Toje itu tahu mapostingi makanan teh lalu warung teh mandre na foto ko HP na pada pendek apa makan bil dia tiacang melu sia tiacang ma pendek andre ternyata we melu yacang alina malah sati jadi iya baca itu Pak Burah itu angkana anak makan doi podang ada baca itu nasabah ada di situ wanuril abasari basarun itu tania pandangan itu pandangan batin. Iya komelo iya lete atajangan papinat di betungan na magampai sa makada ay kasat di makalileng. Biasa tuh. Tapi anu makada kasat di makalileng makada ternyata makuye. Itu sebenarnya wanuril abasari. Jadi iya tuh salawatannya salawat sembara. Cuma kadang ini nasabak mabiasa na din irisa ya aku pamiro. Iya. Irisa macandring ilakai ya wading irisa gara-gara itu. Itu wanuril abasari itu. Nelengi isyarat maka dia magi je nama kalileng. Oke itu. Jadi itu Pak Dong makan jalan. Masalai makia palang maji Pak Burah toi. Nah, iya. Tapala mana moto? Tapala Ibu Yero kemudian amalkan. Meki matinro tabaca. Moto ki matu tabaca-baca ya. Iya ko mani ta sapu-sapu ko leta. Itu obat. Ya ko mata ko ka. Ya itu sering saya pakai itu. Dengan kalimat la ilaha illallah Pak angka berakat nagorota Ki Haji Fathudin Sukara almarhum almaghfurlah. Saya pernah itu biasa tanda-tanda guru tak makadaka. Weh, detoro tamatak ko ustaz. Sudah guru kasih. Detoro tamatak ko ustaz. Macan ini lo macarama. Lo toni mangantara jamaah. Elatu ki pesantren ini lo topi mabela. Sudah makoro. Detoro tamatak ko ustaz. Nasang angkat tu Pak Burah. Ka Agustus nasang la ilaha illallah ibaca kesiratu Pak Burah itu. Saya ingat sekali itu ku karukolan na pesantren imunri na Pak Guru. Kada baca la ilaha illallah kesiratu ini akan ngimali Pak Burah. Ya ko cakaru dulada ko na cinampa mo matinro na mo si tanga jamu matinro ko mo baca la ilaha kesiratu na pakolyu yang penting pure tak diperingaram otok no. Na mo de na mo matinro itu nama siap. Tu pasal na guru tak. Jadi dia ternyata ya rona pakai. Jadi itu guru tak tuh jadi besok pakai itu. Eko si sabu-sabu ni acaraku. Tasi minggu dia istirahat 20 sona dia istirahat. Pakai ni. Itu apa ya ko masuk macara mana ko masuk lo Kalimantan lo maga. Madari jamaah siapa aja makutan. Madari tertesi di dai panade. To lihat kamu pi makutan si sele. Maka dia ko turusi kurang istirahat, tapi barakat na guru tayo man dia upake. Jadi kadang-kala itu kau liu-liu kak masalawa la ilaha illallah baca. Namu cinampa. Namu komi kandarangi matinro, biasa kau komi pasawa matinro. Cinampa. Itu ternyata obat dan saya rasakan betul. Jadi ngarala dero na Pak Guru ngak guru tade ya mero maka de man repitami man re kada koi mabela ni atu ya ko pitami mabela ni de me man wan repitami. Jadi itu saja. Jadi nang kapitami ngoko agamay makanja. Termasuk itu tadi. Itu Pak Guru nak terbaca salawat tibil kulub. Tu makan jalan dia tu. Tapi tanya je anak pokok tau matoy aja makoko pokok. Iya, jadi itu penting. Kemudian saya wasiatkan begini. Ia tu sitongan na amala pedek rahasia pedek makanja. Amala. Kecuali sampai perlu dia nama di subuh. Sunnah itu makanja subuh. Angkat tu amala maka mesti pitang seka apitangi seka aja tak ada melo sia tu mati aja mapasu seka de tapi tangi tapawi maka ada seka yana tu ampai waji apitangi
haji dia mereka ya pitang sekak dia pitangi sampaja perlu pitangi ia mi sampaja sunnah makanya aku makali cubui ko idi mina puang misang makiro yana tu nak kada nabita makanya tu sampaja sunnah ko kui boleh ia sampaja perlu ko masigi apa ya ko kui boleh dia kata mi taki cuma maraji mi jama ko makundur-kundrui Pak iya kon kata upura masa pejangis sana dia nasa pejasuna ko masige na rewa law bolana. Ya na latu bolana nasa pejasuna tau makanja-kanja tapak na itu. Tapi ako latu boleh dari itu makan aja bawan. Ita pa itu aja bawan. Palai ko matak ko ni malala meloto ni man meloto ni manoto nasa aja na jolo sunna mo. Iya ro. Jadi makan aja mame man ko masige. Tapi makanja tiba da sunna ko makali cubui. Iya Abu Bakar bu. Waktu na mancaji khalifah. Iya ko melo bawang ita pasida katanga ban ni pinalaw. Lokat to itangan na. Patutin ropi jadi kata mitay makada masidakay. Na panabawang pasidakay. Itu buwakan. Jadi yo pumakukuha pasidakay buwak. Lai jeje tahu na palay foto, lai soti. Itu mak jama padahal 20 bisa na. Itu. Jadi iya tu makanja pasidakay ko makali cubui. Namo tu sumbangan ko diniris sama kada siaga makato kanja. Lalu celengang yang tapai koti kantongnya di siratu sak bula jepu na deni risakra di siratu kanja apa ya tu yo pomi ko maloli si Pak Jalo igat tamen re soro sitam igat tamen re soro sitam apa makote aja roi di laugi sesa ya ko me masumban na sampai kami nama dan ni ya ko mi lodoi kami nama raja ni lam itu gede itu melo maega na cek de na bereng tapi de na mereka katukong ka jadi makiro jadi usaha kami jadi itu pasidak kayak aja tak ada tahu pak namona tatali di pasidak katu ya tu amana kemudian iya na intina ajak lalu tanggai makada mas sampaja pitena pamakasibiang apa mega tahu napisah kangi lino akhirat iya ko akhirat nasa sampaja iya ko lino magalu tahu mapunjok pahan nanya tu iya rumah darah mak galunge mak pak gurue dangkangnya ko pasai lawe mak balu palari loko manang ya gamai aja ta palari loko ilino kadapi ko yasang iya ko melo ki joka iya tu di ampai ogi ang kayasan lego-lego iya tu bola na ogi ang kalego-lego iya tu lego-lego isa liwak bola tapi oko mo pi bola oko ni role pak jolo tuda sebelum lo darah tania kengi maka deh puang tapas salama kami kalau saparang dale halala wija-wijaku siba keluarga ku angka kama wat dikasih ulolongan nawat dinang katau pakai untuk agamamu jokka ni siaga ta kalau kodara ya ko 10 jam kodara 10 jam dihitung berjihad di jalan Allah nah sabab nabi tamakada siapa orang yang meninggalkan rumahnya man kharaja fi baiti nasalai bolana lo saparang dale halala keluarga nabi wija-wijanna nang kawat dina pandangan maka itu adalah jihad fisabilillah. Jadi aja tak kena lopi masih gitu nampak ya tu namanya kamu kokoy maka ada akhirat dunia selamanya agak sana dunia sementara akhirat selamanya ini kan kita salah paham nah saya ni roda sampajangnya selamanya ya kau mak galu nanti nagangkan apa salah-salahnya itu tak pahangi ya kalau ki pasai mak baru lo mi sapa tu dale halala lo ki galungnya lo ki sapa dale halala tanya kami tu apa ngolomi matoi namo je dia ditepuh pakanya kibani rampan na nyawata maka da lo sapa-sapa dale halal kasih ka kama wadi wanon keluarga aku na wading angka tu pake untuk agama joka ni iya naruya sama kada pikui carana lino mancaji akhirat jadi lino isapa tapi tololongan apalang akhirat bahaya tu si balikan na angka tu tahu jama-jama akhirat na jama tapi lino minalolongan engka kega termasuk pak dawe termasuk na bangsa naku ya namanya joka namanya ampal lo mina nama-nama ya ustaz capu nanya tuh jadi aja tak ada ya ustaz kok joka itu pahalaman belum tentu tuh jadi aja tak ada ustaz bang malolong de namu ini pak darah namu ini pak galunge arogia ngapa tuh di koloki magalu tak ada lino mia rutannya akhirat jama-jama apa tuh yana tu ampai kotomelo salai bola monro ki cinampa pakajaki rampan na nyawa ipangoloy alewe ko pong Allah taala meka polo sapay dale halala mun kajero wija-wijaku kasi meu panrehi yana ro nang katuwad dingo paken tu agamamu ang kape taruntu de kaga taruntu manasan yang katalolongan apalang akhirat jadi lo ki mabalu makotoro meka lo pasay ka kama kasi wadi dale halala na lengi pong Allah taala nang kawanong ang wija-wijaku pake pasikolay maka itu jihad agama itu aja tak kada lo mabalu ko pasai lino mi de akhirat matu ya tu ukuni na mega tau tasalay nasaba de na pangoloy atin na sebelum joka yan na tu ampay niya poko
ini to mak jama ko kantoro maka lo ki perusahaan mak jama perusahaan aga tonri mak jama atau ko ki tu mak bantu nia kan begitu aja tajok ke bawah ini tu ampai perlu nia pak tajok ke bawah tu dia kak kong ke pangoje nasa tebelo pangoje nak ke majara cicila motor pangoje capu nanya tu cicila mi kan mau bang aja di nayero apa dami tibu be nasa tebelo mak balu ya ke lolongan nak ke majara ngarisang tahu kunru ya tu aja nayero tanam mana baik ya gini kan untuk keluarga nasaba nakan nai dalle leko keluarga yana tu ampai maka innamal a'malu binniyat sininna malai okuinya itak gattuhe gatalok kumana ngiro ini mitu nonroy jaja takada sampajang jama-jama lino jama-jama akhirat angka tahu mas sampaja pak jama-jama lino mina lalu artinya tanya akhirat sampajana ya mempai lo mas sampaja pak mito do manci cale ya namelo pamilih hatta ragi lo mak bere jama sisa na terpilih dena kana ubah itu jadi aja takada sini masih dakai mak bantu di kiri kanan maka apa melo mipite jadi belum tentu tuh ya tetangga ya agama nah sabak mega tahu mak kok hanya membungkus agama miak bukurang padahal niya ini nonroy jadi itu tuh pak yana tuh ampai angkat tahu ko tuh makan mak galu maga de mesti itu mesti ka yana tia madaru poda tahu maka de ko milau do ko aja je na kuma na capak na ilau do ngang ipak darah na dupai tanat-tanan na ilau do ngang ipak galung na dupai asena ilau do magai nena de na dupai asena pak galung na de muan de warra iya bayangkan igare yana de na dupai asena tau sidra pe pak me ka tau Kalimantan de nandre yang ada dupa sena teh nasabah magi warna si drap lari lokoro ya sia kampung kita main nasa warna polisi drap weh ya si warna polisi drap obe ya magi nasabah iro kan jadi ya tu ampai pak dongang aja no ko bakampo tak ilau dongangi Roma belai ro ko mayaga ko mati ilau dongangi aja nama cika pak dongan tak aja no koto ngami bawang itu doa itu penting malangitkan doa istilahnya peku caranya supaya doa itu menyeluruh tilau doang nasabah aku itu si sele-sele tilau doang bali bolatan sama DC apa ya kosogi bali bolatu pasti enggak tahu talolongan kecuali bali bola kaddi kata aja tu bali bola maka seke mogok piuto na may soronga ang kata tahu aku tu ya mi komeng ya kobe si bantu bicawa-cawa ya kode na kupuran ni bantu tu 5 tamusu ni ang kata tahu aku tapi dia tu aku pase tangan dia gaga tadi sana tamis saya tama nih ya setengah 8 iya. Jadi makiro. Kemudian maka dah kau nak usahakan iya rosinin nagaga ipat 7 lokoman yang gamai. Aja na lobang. Ini mani aga jamata. Magalung. Ini akan sapadale halala untuk keluarga. Itu dia aja tak kada menyanyawana guru menyanyawana ustaz ibadah mana de namu ini pak galung ibadah to. Namu ini pak darah ibadah to. Yang itu ya nak jama mau tahu pak barakah nanya tu ya tu ampai nak cecah nabi tahu kutu angka tahu pak sahabat nabi ta mak jama isi bawa nabi ta na tapangala lima nabi ta pak maka ropa di mana tapanana nabi ta di mana ya rona sahabat na giling inai tai malepak-lepak di mana ya ke di mati me cupang ang sana kajar sana malepak di mana mak dori-dori di mana maka dia nabi ta magi limamu nakwai maka dia ya Rasulullah ya jama-jamaku marepak batu kasih iya na ruwa katania ni wapapekangi iya na balu upandrangan keluarga aku iya ro nabitta nagattal liman ro sabae na bawi lai bawi liman nabitta bawi liman napa makada nabitta bikene makkomana ngi umma ku ede no masarah isa suruh ke mana nih coba gare berarti itu tau magala makareso untuk keluargana itu yang disukai oleh nabi tanya ustaz ya lai bawi liman ko nabitta agak pale tukang batu iya itu kambat pamakarupa di mana marepak batu iya tanya pemborongnya tukang batu itu tukang batu itu magai nasabak makareso jena poji tu nabita tahu makareso untuk keluarga turu pusana ya jaja na tahu tuli makareso itu ini tu ampai mega tu stas dangkang mega ustaz mak dara mega ustaz mak galu nasabang kami tu baraka nah kuidi polengi aja nak kada puak ustaz mak galu mega toame na jama la cecing de nak ko de i makiro tapi angka pesan na guruta saya ingat sekali itu ya kong ka aga mu jama na mu pamule aga mu jama mu madecing aja na musalaya tu ya na tu mu pananungan namo maningka ko aja mo salaiwi mega taw mako tu mabalu kaju-kaju jolo sisan na maningka
mak baluk lamari di misalna napa aja ni mak baluk kaju maka di guru teh de aja musalaiwi agi munrui pamulan nama deceng aja musalaiwi ye na rumu pananung apa eko mapisau ye tu mulete lokwe capu matu ye apa okkotia tu nataru puang Allah taale ti dalemu ini kata mako tu pak mendre usahana na salero jama pamulange malah di jama baru bangkar lo nyokoro magai tatutu idalena maka de guru ta iya tu pada we tu maka da pulukom itu nang kajaji okwe jina mo maga rajana kolangi mon riko mata tepo ni we tu mati matu ya tu jadi maka de agi mu pamulai mu madece ngoko itu nasaba okko tie tu ya ko mabalu-balu bepa mo noko tu madece aja no papi se tu mabalu bepa okko tie tu monro dalemu ya ko mampi-mampi mo bembe mo madece iya na tu bembe mo patanu si foto-toto ko itu bembe jadi makiro itu pesan atau panrita ya dan saya amati betul pak angka tahu sogi uruntu mak jaimi pamulana mak jaimi tapi sogi ni makokwa miliar ni dina de na salah ya mak jai to lima jai matoi na sabab mage na okko me matele tak dale ko iu jamu made ceng itu masalah jadi to lima kor jadi ye jama-jama pak mega tu tahu tu likalete-lete de na mariga ko ke jame de me jaji jame isapai ke gayon roi na makanja-kanja dale ye na tu tapan nanungang manu miti di tahu kampung si rupa manang mak burasa manang mak donak manang mata nak barale manang mata nak cagur itu mak cagur manang ite mak balu apa kita mangapa mana sih kagak apa natane nasa siaga bola pengali nasa tak 200 sak buseso nasa we meloto katu pale itu jadi makaro di pada yang ngile tak dalek na tahu jadi aja masing-masing Allah meletakkan jalur rezeki aja na taimpurui tahu ko makado ya toro dalek no lalen aja iya namanya tahu pak anastares tahu makehe mapa mula jama-jama ni nasalah kalau telete dengan namanya jaji nasaba angka nalete dalle pada koto sapa onro makado kiang kawai tuwe tuliuk kono tu aja na mulete ya ko berkembang mak balu aku mak balu pesan ni aja musalah ya tu ya na tu nak kada gorota aja mututui dalle monre simula ya naro jadi tapi nalak manci pasat tomato itu cuma kami podangi apa aja tu daleng ke mana angka tu pantangan nak atau masa-masa dale termasuk ya tu de na wedding salai masigi ko mapatamu pi ko subuh aja ta salai masigi ko mapatamu pi jadi masiap kita salai masigi maka de itu guru ta ya nang ka tahu de panite lalangi pusamo pinarewa ay marat jitu iya tu ampai monroki masih kiri itu ampai nasuroki nabi ta masih kiri iya napita na tanay arewa ni de na maraji ta sapa dale itu malomo yang kedua ya ko to mandre aja ni ale roma belai ko yolota na mega po to pades kapator iliman maka bela majulek ka angkana ko yolona wow aja hikmah na ya tu magay na saba iya ko angka tahu iya tu nala makai bela na japu marajito tu masa padalle ya pi iya ko kue miolo na nala ibawat tu dalle ilomuyang mega po ini po angka ko hui pada eskapatore limana macenne itu makiro jadi itu hikmahnya itu angka mana tu pak magi makun raya ko makeme ni atiang tak buka timunna iya ko makeme tu de upu ini cepat-cepat de aja tabuka itimut tak ko makeme kia korone de na marigaga makun raya to miha ya mi ko timpu na buka isumpane ko makeme na tutu aja magai supaya botim paru ya roaneta toli botim paru lah kaye ya na ka makun raya makeme na tatutu timunna tatutu tu timunna si dia makiro tapahan ni ya ko de tapahangi makundrutongan ni maku itu jadi angka mana tu hikmana angka hikmana dia itu nasurok bangi nabi tak itu ilmunya iyo pemidi tomatoi dia nama digaga jadi itu malololo pasang iya makiro jadi ada semua hikmahnya itu makanya dalam agama ini pak luar biasa. Jadi iya ro pasangan ya. Jadi ajak tak kada lopi tema sigi napa agama lopi tema pengajian napa de nako. Namun loki ma pengajian ko mimi ma pitangi baju baru tak masalah tu.
Asmi kalau pekerja tak kali pura mak jadi baju baru. Oh, itu sebenarnya. Jadi agama itu apapun. Jadi rogi ki itu maka dah ia minasang agama ko masigi deh. Jadi ia matu perjalanan tahun nih apa Desember nih. Tamai matu Januari ajak lalu pamulai makokohe. Tania kan iko tome joka tulinia kan ngero. Rewa ki pole makareso aja tak terutama boleh. Lepangi jolo kole-kole cinampa. Magai apa ia rojinge koto pole joka macio tu jinge yana tu ampai nabita nasuro ki mak bera salla koto tamo ko boleh magai nasaba ia koto mak bera sallang yana tutu ipintun na jinge de na tama yana tu ampai madari mega tau makana magi je bolaki na setangan iya setangan nasaba ia ko tama ki de to mak bera sallang na ia tu pintun na jinge tertutup de nulet tama itu boleh na de ko mak bera sallang itu boleh joka aber salang iko tama ki namo de gatau aja tak kadang kapatau iya mi komeki sempo dale baca di kula Allah ko to perma bersalam sempo dale itu bahkan makada nabita sahabana nabita gang katallu bali bolana macium deceng ko tama boleh to perma bersalam apa baca kula Allah iya atau ibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah itu jadi itu di dalam Quran surah An-Nur itu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Agai nasabah di situ mensalami malaikat rahmat. Jadi itu dibaca supaya dia mapallah yumroh. Itu. Saya kira na pangulungan Bapak sekalian magi-magi napa barakat Allah taala. Tapi penting upodangi maka da usaha kanginang kaamalatta namo tace de komandan ngamui. Masalnya puraki masam paja perlu tabaci kulu Allah wa katallu. Napaki joka ya di pasikola kong kana tamasikola atau napaki anu al ini sirah alam nasara tabaca tapura masam paja perlu baca alam nasara katallu magai supaya derajatnya diangkat maka de guru tak dega gatau manca dia nak buru ko itu namalkan di alam nasara ko kat apa mapamula kehidupanna honor maka ko may aja tasale surah al insyirah alam nasara mabuka balu-balu kina napaki mapamula-mula baca alam nasara. InsyaAllah barakatnya itu surah itu akan diangkat terus. Ya, amalkan itu. Itu penting saya wasiatkan. Dek itu nama lama. Baik tenang hati ina ata ina. Tenang apa pina dingit. De nama sumpah apa pina dingit. Pa madar tungka makalilya ina ata ina tabaca supaya ditenangkan kalbu. Ya, saya kira ya naruh pangulong ini mamagi-magi napa barakah ibu Allah taala. Dito kami makutana. Oh enggak, iya. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Terima kasih. Makije Bu ya. Sebenarnya ia bisa ngemak baca bila untuk makanya aku makai baca doa salam pak doa ngasalam nang iya ko pak doa ngasalamakat tu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa danal jannata dara salam tabarak rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim suratul Fatihah lillahi ma fis samawati capakna suratul Baqarah 2 ayat terakhir. Itu pak doa nggak salah kemana tapi ya sangnya pak doa nggak belum tentu diterima toh jadi dia na salah mana pak doa nggak diterima nah ya ku idik baca idik matoman rei ya ko dia diterima dia nato masih dekat ya pokok ima baca ina mo dia diterima doa na manca ditolak balai andrewe jadi namo situ kan ada di pandre cuma rogi mi ko dia diterima doa na dia na kairan nuangang makanya ipandre. Jadi dia gagal hubungannya ya Tuan Rewe si baca dongnya dia gagal. Aja tak kada ya na dia gagal kowe dia diterima dona dia gagal. Cuma ya miru ko tomilau dona dia diterima ukko ki Andrewe mak denno ngapa ka desa na nabita. Maka dia kong katau pandre tamunna patapulo sona patapuluan nina dia na capu ko tanah. Salamang kaya Tuan Rewe nama kasibiang itu tau Pandrewe manca jipat tolak abalai loko tu tau ma Pandrewe karena didoakan oleh malaikat. Jadi kan makiro, jadi ini tuh ampai makanya aku pu imang, iya ko mare paitanay pu ima kada panang kawatut ta pu imang, makiro nasaba tanayro don na poko, iya ro patolak balana,
Nih, namu foto de ni lo dong, de na dapi pu imang. Idi ban nama baca korona patabawa pu imang. De na gaga, nama kiro. Idi nama de kape di na baca na de to pal na andre. Namu de apa sampai sunnah ni apa ia tu awal na baca dongeng sampai sunnah mi. Angkat bola na lawi nabi ta bola na sahabae. Nai palina kang andre. Ah ini penting podangi pu imangi. Ipalina kang andre. Tapi iya ro nabi tawatun na ipalena kang Andre ko alena pangulut ta Ibnu Abbas makutani nabi ta maka de jolo meka milau dong ko de nak meka milau dong ang Andre maka de meka milau dong ko e jallo kang nga onrong e kenro wadi nga masampajang jallo kang nga onrong kenro wadi nga masampajang iya to na mancaji dalelewe nang katau makada de na waddi to bangu masigi na rekoye tu tanay tanah makara-kara de na waddi yonroi bangu masigi na rekode na mana saya tu tanay tanah nak bere tawe apa nabi tamelo masampajang okki bolane Ibnu Abbas makuta na mompa jallo ka nga onro kinro ka waddi masampajang coba itu ya jina tu nakada yanang katana de na sarah kang ite nonrite mabangu masigi maka de to pandrita aja mau sampajang ko tu. Walaupun seluruh bumi ini adalah tempat sujud, tapi iya ronala dalil maka da nabi lagi mana sok bolane Ibnu Abbas na poda mopi maka da jallo ka nga onrot kinro ka wadi masampajang meka masampajang milau dong ko da jallo kan ko sunna bolana lo ni ko nabi ta masampajang milau dong pura ni lau dong na palomandre cuma iya ro di imata komelo masampajang metaladai sini pernah sampai gimana Muhammad Rasulullah agay makuye iro sampajange dong nadegaga onrong si sambu puang Allah Ta'ala si pak bicara langsung de na pake perantara kecuali sholat jadi ya sitongan na hakikinna ya komelo ki mabaca doa salama asam paja sunnah haja ki ukiri lalan na tilau doangang pura pi milau doang na pelau mandre ya tu makan jalan dah cuma ia memang taru dia meni masulek dari itu makiro jadi ia tu kanjana tapi ya kui dibaca makan jasa bu nasaba iris sama kada koi butuh kange melo kak ko makoi tapi patolak balana di gaga ia pokok tabawangi maka pura diubaca tabawan ni pu imang makan jani magai maka da angka na pasidak kata tapi angka tu tau pandita nasa jolo ia tu imange wali tahu na puji pong Allah Ta'ala ilaw doang matoki tasuruti temilaw doang ngi ini madu batu tapi aku dia nasampa pu imang ini bawa na bacay pak mega tu tahu nasang dia nasampa imang lanu bawa na muli tahu dia nasampa aja nasang guruta tapi tanya sampajang ini terima dong ya pak angka tahu dia nasampa aja tu ni terima dong na jadi aja tak ada masampaja pite na terima dong na de angka tahu dia nasampaja ni terima dong na apa dia na berkaitan sampajang si bapak dong de walaupun sholat itu adalah doa jadi angka tu tahu yana de to nang kana balle ya tu tahu makura balle na makura mita nu makalelek iterima dong na tu ya mi komega balle na marajira gitu maka de guru te komeko iterima domu apa rangi gare siratu 20 wanina aja mau balle siratu 20 wanina aja mau balle insyaallah Lisa risi kiri 120 wanita aja mau beli opo dia di kapan irule termasuk dia nawan ditomacai gangka ya rode tomacai insyaallah jadi aku kata nulet tangi dia pacai cairang dia to napak beliang insyaallah magampang iterima donna tapi maraji-raji nge rodi di sangeje ya rumbalewe na tulimelo mubak itu makiro sakira ya narobu ya jadi tidak masalah ya miro pasangan ini imange he ustaz yang kayak iya tu makan jalan dak ko sunnahnya itu asam paja sunnah ki ko bolana tahu talawi napaki milau do jadi maka asam paja ngagan asam paja sunnah hajat apa iya tu toma baca dah salam hajat pudangi maka da aga je rotanu maka da meki je mapamula untuk misalnya mapatatong elo ni masa baca sunnah ukoni suju paca purang mi lodongan pura ki mabera sal ti lodongan makan jala da ki baca ya kana abudu ya kana stai ilawani epong atau kan niati tapas salama ya romelo na pamula jama-jama decing aja tapalepa ipulo ko salama kata bakir tilon tapak barakai suju paca pura si matu ilodongan ni namun andre bamba ni tuan re ko purai nasaba okiro na poko pak dongan sampajang apa de gagal lawe ko masampajang intai nak sibat tu ha makiro ya akhiru kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.